Mentang kesngi ke UDP maulai kelas sedang ya ke jingelap election dah ke jingyat patba kabala sedang na maulai nong pedeng terter seduk madan mauro. Hakini kesngi lai don rekat u presiden ke UDP ubah met ba lengdo ukertong ke UDP na maulai ubah proses ti saukmi kinong yalam ke parti harengkat ki patba nong kershan de ki spangun ki balawan ban shimenta hakini ke jingyat patba. Ubah proses ti saukmi udah MLA berim ke parti Kongres bad ulai no nakani ke parti ban penyaso sya ke parti UDP dang shen. Gunung maulai bai jongi waca pendekar suri yang ini tak penban yang iha asembli mengkapan som pendek yang ini dan bersusau naga syuki. Komisi Bune yogi pat nongkersan jungi kedorong kapani ni kapor kidong kemi kidong kapa ki samlang hampir ban bilang berok komisi Bun benegar ku yogi yaga jindor kapapi nongkersan nga hagami election parwes kam daga jigar ku jonglei pada kejigersan jongki paiba idon ke jingermen ha ka nega kempi mata kamar nim pakhe ani sakmat na ka mata jong ki ai program affair jongi escam hadir jongani mata kisdan ki house meeting kisdan ki public meeting kisdan mata komjuru mata kisdan ki agen ki campaign ki bagi sepelong dan kali mata kasngi ngere pelong dan kejat para escam ni seperti bi lalu ke campaign kabanya ada di baik, kabanya ada di kali, kabanya ada di bus, kabanya ada di truk, berbarok ngeskan, ini seperti lebih hagapor gobiang. Pada ini ada kelas campaign yang sepelong, seperti lebih pada kawai kebaran mentempat naga mata jompi di paiba nong sosong, pasumha kalau mata kini kada tangga dirstang mata kalau kami kita lepor mata, kini kada tang dirstang, aga dirstang lah penong. Baka dia victory sign